Dobar dan, deco, danas nastavljamo lekcije 5. razreda. Radimo osvajanje Aleksandra Velikog. Aleksandar Veliki je jedan veliki vojskovođa, jedan najpoznatijih osvajača svih vremena, za koga ste vjerojatno većim delom čuli. Inače, prethodno da se podsjetimo, nekoliko lekcija obrađivali smo staru Grčku i videli smo dostignuće starih Grka u privredi, nauci i kulturi, ali također videli smo da su oni imali jedan veliki problem, da su bili razjedinjeni, da su se često borili među sobom. Najveći sukob Grka između sebe bio je Peloponeski rat između dva najjača polisa njihova grada, Sparte i Atine. Taj rat, kao i svi ti drugi manji ratovi, pored ovog najvećeg, oslabili su Grke u velikoj meri, tako da je nekoj drugoj sili koja bi se pojavila sa strane bilo relativno lako da Grčku pokori. Ta sila koja se pojavila, ta država, bila je Makedonija. Makedonija nalazila se severno od Grčke, država koja je postepeno jačala. Inače, kad su u pitanju sami ti stari antički Makedonci, da napomenemo da je njihovo poreklo najvećim delom nepoznato, ali da smo sigurni, ono što je sigurno jeste da su tokom vremena primili mnogo grčkih uticaja. Primili su pre svega jezik i kulturu starih Grka, njihovo dostignuće u nauci, umetnosti. Tako, na primjer, možemo na ovoj slici vidjeti prikazani upravo mladi Aleksandar, kojeg je podučavao u mladosti čuveni grčki filozof Aristotel. Također ovdje vidimo, na primjer, jedan spomenik, makedonski nadrobni spomenik, koji u mnogome podsjeća ima grčke uticaje, čak kao vidimo i korišćeno je grčko pismo, grčki alfabet. Dakle, Makedonci primaju grčki jezik i kulturu i na neki način postaju deo grčkog sveta. Makedonija, dakle, jača, a na svoju moć dostići će sa kraljem Filipom II. Filip II došao na vlast 369. godine pre nove ere. Za vreme njega Makedonija jača sve više i više. On pre svega unapređuje vojsku, stvorio je vojnu jedinicu pod imenom Falanga, koju su po uzoru na stare Grke činili pešaci naoružani kopljima i sa štitovima i oklopom koji bi ih branio, ali on je njih još više zbio. Njihovi štitovi su se preklopili kao jedan vid odbrane, također produžio koplje. Dok su stari Grci koristili koplje dugačke, na primjer, oko 2 metra, ova nova koplja imala su negde oko 5 metra u dužinu, tako da su ovako zbijeni činili jednu neprobojnu formaciju, bukvalno jedan zid kopalja na koji bi se neprijatelj naleteo, i teško ih je bilo naprosto rastrojiti. On je, osim toga, ove njegove falangite, kako su se ti vojnici zvali, dobro vežbavao, ratovao sa okolnim narodima i pripremio ih za rat. Oni su stekli za neke dalje osvajanje, oni su stekli tu značajno iskustvo, tako da kada je Filip II rešio da iskoristi slabost grčke države i napadne samu Grčku 338. godine u bici kod Hironeje, Grci, i pored otpora koji su pružili pre svega Atinjani i Tebanci, dva grada u Grčkoj, Filip II je uspeo da njihovu vojsku uništi i da Grčku pokori. On je, dakle, osvojio Grčku, proširio Makedoniju na veliki deo Balkana i osvojio celu Grčku. Postao je takozvani hegemon Grčke. Hegemon, grčka reč, znači vođa, neko ko je najjači u Grčkoj. Postao je vođa grčkog svijeta, nameravao je inače da nastavi svoje osvajanja, nije nameravao da stane na stalnoj Grčkoj, nameravao da napadne istočno od Grčke u Maloj Aziji i tamo dalje veliko i moćno Perzijsko carstvo, ali nažalost to nije učinio, jer je 336. godine pre nove ere na njega izvršen atentat na svadbi njegove ćerke. Ubio ga jedan od njegovih čuvara, od njegovih ljudi. Tačna pozadina ovog ubistva nije nam još uvek u potpunosti poznata. Ko je to ubistvo naručio, šta su bili tačni razlozi, motivi ovog čoveka da ubije Filipa II, još uvek, kažem, nije poznato, vjerojatno nikad nećemo ni saznati u potpunosti, ali Filip II je izgubio svoj život, njegovi planovi o napadu na Persiju su stopirani, ali sve te njegove planove nastavio je, te pripreme nastavio je i ostvario ih njegov sin Aleksandar Veliki. Dakle, Aleksandar Veliki, on je sin ovoga kralja, makedonskog kralja Filipa II. Aleksandar Veliki poznat je, kao što rekao, kao veliki osvajač po svojim dostignućima, po svom ratovanju, i tu se često pravi jedna greška i zaboravlja se veliki uticaj i značaj koji je Filip II imao upravo na njega. Aleksandar je bio neosporno vojni genij, ali vojska
kojem je Aleksandar ratovao, sa kojom je Aleksandar ratovao, kojom je osvajao daleke zemlje, bila je vojska koju je nasledio svog oca, velikog Filipa II. Aleksandar Veliki vladao je od 336. godine kada je ubijen Filip II, pa sve do smrti 323. godine pre nove ere. Inače, bio je vrlo mlad kada je došao na presto. Imao je samo 20 godina. Kao što rekao, u mladosti ga podučavao Aristotel, tu je učio o prošlosti Grka, o borbi između Persijanaca i Grka, takođe proučavao je stare grčke mitove i epove, pre svega Ilijadu i Odiseju, divio se Ahilu kao velikom, najvećem grčkom junaku tih nekih starih vremena, mitskom junaku, i bio je vrlo slavoljubiv. Dakle, želeo je da ostane poznat u istoriji, da stekne slavu i da bude upamćen u narednim pokolenjima, u čemu je, kao što vidimo, najvećim delom i uspeo. Glavni cilj njegovih ratova, njegovih osvajanja bilo je veliko i moćno Persijsko carstvo. Evo ga ovde na mapi, jedno veliko carstvo koje je obuhvatalo i Malu Aziju, Mesopotamiju, Egipat, Iran i ovde neke delove sve do Indije i Centralna Azija. U odnosu na ovo veliko i moćno Persijsko carstvo, Grčka, evo je ovde, izgledala je vrlo mala i vrlo slaba, i Makedonija i Grčka udruženi na izgled nisu mogli da se mere sa Persijancima, ali imali su određene prednosti. Persijanci, pre svega, njihova vojska bila je ipak delom slabije opremljena, brojnija, ali slabije opremljena i slabijeg kvaliteta nego što su bili grčki i makedonski vojnici. Osim toga, u to vreme, ovde je prikazan na ovoj slici, Persijom je vladao car Darije III, koji se nije pokazao kao pretjerano sposoban upravljač ovim velikim carstvom. Takođe, carstvo je već pre toga slabilo neko vreme, u njemu su vođene borbe za vlast, tako da je vreme za Aleksandrov udar na Persijance bilo kao poručeno, što bi se reklo. Dakle, Persijsko carstvo je slabo, Aleksandar ima nameru da ga napadne i to je čini. 336. godine pre nove ere on prelazi u Malu Aziju i vrlo dolazi do prve velike bitke između persijske i makedonske vojske na rečici Granik u Maloj Aziji. Tu Aleksandrovim hitrim, brzim odlučivanjem Makedonci iznenada napadaju nespremne Persijance, prelaze preko reke i uništavaju njihovu vojsku. Posle toga Aleksandar osvaja Malu Aziju. Tu inače u Maloj Aziji došao do grada Gordija, gde je rešio čuveni Gordijev čvor. To je bio jedan, ovde prikazan na slici, nerazmrsiv čvor, i legenda govorila da onaj ko bude uspeo da razreši ovaj čvor, da ga razmrsi, bit će vladar Azije, bit će vladar, dakle, prostora koje je obuhvatalo Persijsko carstvo. Aleksandar u svom stilu čvor je razrešio na jedan vrlo prost način, silom uzeo mač, presekao čvor, nije hteo da se zeza tu, da ga rastavlja i slično, samo ga je presekao i nastavio dalje, smatrao da je sada Azija, Persijsko carstvo leže pred njegovim nogama i da će ih lako osvojiti. Inače, ovo ovde je simbol Gordijevog čvora i dan danas mi koristimo taj izraz Gordijev čvor, on označava neki nerešiv, teško razrešiv problem. Kada postoji neki problem, neko pitanje koje se ne može razrešiti na lak način, za njega kažemo da je Gordijev čvor po uzoru na ovaj koji je Aleksandar Veliki, silom razmrsio. Posle toga Aleksandar je nastavio dalje, išao je ka dubini Persijskog carstva, došlo je do nove velike bitke kod Isa. U ovoj bitci persijske snage bile su duplo veće, vodio ih je upravo sam car Darije III, prikazan ovde na slici, ali opet jednim hitrim manevrom Aleksandrovim i udarom njegove konjice koje on uvek lično predvodio u bitkama, persijska vojska je razbijena, razbežala se i Aleksandar je nastavio dalje. Dakle, u dve velike bitke on je dobio Persijance, ali tu nije bio kraj. Persijanci su okupili novu, još veću vojsku koja se procenjuje negde na 100.000 ljudi. Neka procena, ne znamo tačno koliko ih je bilo, ali 100.000 Persijanaca sačekalo je Aleksandra kod mesta Gaugamela na obalama Tigra ili Eufrata, sad mi stao mozak da vas ne lažem. Tu, na velikoj ravnici kod Gaugamela je došlo do presudne, poslednje, treće velike bitke koju je Aleksandar vodio protiv Persijanaca. Bitka je bila vrlo teška, žestoka bitka, da ne kažem klanica dobrim delom, mnogo makedonskih vojnika je tu i poginulo, velike muke su Makedonci imali, ali opet još jednim manevrom Aleksandra koji je uočio rupu u persijskoj odbrani i jurnuo sa svojim konjanicima
On je uspeo da probije persijsku liniju, da natera Darija da se ponovo krene u beg i da razbije ovu veliku persijsku vojsku. Posle toga Darije je bežao, ali je našao smrt, jedan od njegovih čuvara, jedan od njegovih plemića ga je ubio. Aleksandar je sada na neki način postao neosporni vladar Persije. Uspeo je da sruši moćno persijsko carstvo. Ovde možemo vidjeti na ovoj mapi put Aleksandra Velikog tokom tih nekoliko godina kada je krenuo iz Makedonije, iz Grčke, prva bitka na Graniku, preko Male Azije, nova bitka kod Isa 333. godine pred nove ere, ušao u Egipat, na obali, evo ga, Tigra, kod Gaugamela, pobedio veliku persijsku vojsku, osvojio Vavilon, Persepolj, persijsku prestonicu koju je spalio i dalje nastavio sve do planina Hindukuša, to je jedan obronak Himalaja čuvenih, i sve do Indije, posle čega se vratio u Vavilon, u svoju prestonicu. Aleksandar, dakle, prešao nekoliko hiljada kilometara tokom nekoliko godina sa svojim vojnicima koji su ga verno pratili u svim tim bitkama i na kraju je stigao upravo ovde do reke Ind, do Indije. Tu u Indu Aleksandar su čekali novi izazovi, nove velike borbe, sukobio se sa indijskim kraljem Porom, koji je u svojoj vojsci imao jedno novo oružje koje Makedonci do tada nisu videli, a to su bili bojni slonovi. Veliki indijski slonovi na kojima su se nalazili njihovi upravljači i strelci koji su naravno naletali na makedonske vojnike, razbijali njihovu formaciju i uz velike muke na kraju su uspeli Makedonci da shvate kako mogu da ih pobede. Pobedili su Pora, Por je poražen. Aleksandar je hteo da nastavi dalje, da napadne samu Indiju, da uđe u nju, ali njegovi vojnici, posle nekoliko godina ratovanja, hiljadama kilometara daleko od svojih kuća, odbili su da pođe dalje da ga slušaju i Aleksandar je morao da se vrati, da odustane od daljih osvajanja. Inače, jedna zanimljivost koju treba napomenuti jeste da je tokom svih ovih borbi Aleksandar još od mladosti jahao svog čuvenog konja Bukefala, crnog konja koji ga je vodio, kojeg je jahao u svim tim bitkama tokom svih tih osvajanja. Tokom borbi tu oko reke Ind, Bukefal je u jednoj od bitaka ubijen i interesantna stvar je da je na mestu te bitke, na mestu Bukefalove smrti, Aleksandar prema zapisima podigao, osnovao novi grad koji je po svom tom vernom prijatelju još od detinjstva nazvao Bukefalija. Dakle, Aleksandar posle dolaska do Inda lagano se vraća se u Vavilon koji je bio njegova prestonica. Tu u Vavilonu je neko vreme boravio, smirio se, planirao je neka dalje osvajanja, takođe umeđu vremenu se oženio. Njegova glavna supruga, pošto ima inače dve supruge, zvala se Roksana, princeza iz tih persijskih, iranskih krajeva. Sa njom je čak i dobio sina Aleksandra IV, koji je inače rođen neko kratko vreme posle Aleksandrove smrti. Aleksandar nije dočekao rođenje svoga sina, a kasnije, posle Aleksandrove smrti, taj mali Aleksandar IV i njegova supruga Roksana su nažalost ubijeni u borbi između njegovih generala, našli su tragičnu smrt i tu je njegova porodica nestala. Dakle, njegovi naslednici nisu dalje zabeleženi, nisu postojali, dočekali su tragičan kraj u toj borbi koja je usledila posle smrti velikog osvajača. Inače, evo na mapi, ovde možemo vidjeti na mapi Azije, Evrope i Afrike prostiranje njegovog velikog carstva od Evrope, od Balkanskog poluostrva, znači od Grčke, Makedonije, preko Male Azije, preko Mesopotamije, Persije, Iranske visoravni, planina Afganistana, sve ovde do reke Ind i do planina Himalaja. Takođe i Egipat, dolina Nila u Severnoj Africi. Jedno veliko carstvo koje dugo vremena niko neće uspeti da nadmaši. Nažalost, to carstvo nije dugo trajalo, kao što nije dugo trajao ni sam život Aleksandra Velikog. On je 323. godine u Vavilonu iznenada umro. Mlad sa 33 godine života, u 33. godini života, umro je. Zašto tačno? Nismo sigurni. Da li se razboleo, dobio neke sumnje na malariju, neke sumnje na neku vrstu moždanog udara, da je popio nešto što mu nije odgovaralo, pojeo nešto. Ne, bilo je priča o tome da su ga ubili, otrovali. Sve to je nepotvrđeno, sve to je nesigurno. Ne znamo tačno, ali znamo da se iznenada razboleo i
dok posle kratke bolesti od nekoliko dana umro 33. godini svog života, jedan od najvećih osvajača svih vremena, Aleksandar Veliki. Carstvo, njegovo carstvo, ta velika oblast koju je osvojio, nije ostalo celovito. Njegovi generali počeli su borbu za vlast između sebe, ko će ga naslediti, ko će zauzeti cijelo carstvo ili barem njegov određeni deo. Kao što rekoh, njegova porodica je takođe tokom tih borbi ubijena i nestala. Na kraju carstvo se raspalo na nekoliko manjih delova, od kojih su 3 najveća bila Makedonija, Egipat i takozvana Sirija, to jest Sirijsko carstvo Seleukide, jedne dinastije koja je nastala na tom prostoru. Carstvo se raspalo, dakle sve ono što je Aleksandar stvorio brzo, u jednom kratkom roku, isto tako brzo posle njegove smrti je nestalo. Iako je on kratko živeo, kratko vladao, iako je njegovo carstvo vrlo brzo posle njegove smrti nestalo, Aleksandar Veliki ostaje upamćen i imao je uticaja na dalji tok istorije. On je ostao upamćen kao, ušao u legendu, kao taj veliki osvajač koji je tako brzo, na neki genijalne načine vodeći vojsku, uspeo da porazi i uništi veliko, moćno Persijsko carstvo. Kasnijim generalima i vojskovođama koji su se pojavljivali u istoriji postoji uzor. Oni su pokušavali da ga slede, ugledali su se na njega. Pokušavali su da dostignu njegovu slavu i moć. Neki od njih, na primjer, su i uspeli u tome. On je bio uzor, na primjer, velikom rimskom vojskovođi Gaju Juliju Cezaru, takođe velikom francuskom generalu Napoleonu Bonaparte i mnogim drugima. Ostao je zapamćen i njegovo ime je danas vrlo poznato u većem delu svetske populacije, svetskog stanovništva. Uspeo je, dakle, u svojoj nameri koju je imao mladosti da stekne slavu i da njegovo ime, što bi se reklo, odjekuje u vekovima posle njega. Ali ne samo to. Nije on bitan samo zbog toga, zbog toga što je bio poznat. Imao je i takođe, njegove osvajanja su imala vrlo veliki značaj za svetsku istoriju, jer njegovim osvajanjima počelo je novo helenističko doba istorije Evrope, a o tom helenističkom doba i dostignućima tog perioda istorije govorit ćemo nešto više sledeći čas. Vidjet ćemo kako su se grčki jezik i kultura proširili na celom ovom prostoru koji je Aleksandar osvojio i vidjet ćemo kako su se kao posledice toga razvile i nauka i kultura i imali smo neka nova velika naučna i kulturna dostignuća, kao što rekoh, o tome ćemo nešto više sledeći čas. Toliko za sada, da se vidimo.